O romanu bešedovali doktorka Valentina Čizmar, Miroslav Keveždi, Radmila Gikić-Petrović i jak domašnji Đorđe Randelj. Panonska potvora po srpski bi bilo panonska neman, znači jakie čudo, które češko ukaza z palcem, že co to, bo ono metaforyczne znaczenie ma, to wielkie zlo, które się slučilo na teritoriji Panoniji, Vojvodini. Znači slovo o velikim zlu 42. roku, kad bula racija veljka, u ktorej stradal i moj džido, Daniel Vislavski, po Maceri. I druge velike zlo, to ostatnja vojna, ktorú sme mali. Zlo vše prisutne, ali pitanje že kedi ono i preco vyplivuje. On postavlja to ti pitanje i dava bar zveljo odviti, a međutim nije konječni su. Znači to možeme še i sami opitati, že keljo zlo prisutne u nas i preco ono vyhodzi. Či ono vyhodzi pretože še daco premenjalo zvonka, pretože država daco teraz nadumala, pretože še hranici menjaju, pretože še istorija na dejaki novi sposob piše, lebo pretože u nas zažem tot hrobak kotri na koncu konca tota panonska žvir. Pitanja o vojni, vini i pravdi, ktorí opisujú dramu slavijanskih narodoh na tih prostoroh, okreme ošvicuju suđbu Rusnacoh. Promocija romana otrimana u ramikuh festivala Rozvarki o ljubovi u čitanju.